Hey, hey, hey! This is Boy Makoy Vlogs! So, for today's video, natay pagkahisgutan karon mga kamakoy about ni sa ato ang kalisod karon sa atong kalibutan. Natay tulo ka rason nga nung angay taning hisgutan para makasukol ta sa mga kalisod, mga pagsulay. No, so number one ato ang hisgutan is God is good. Kay bao mo, pag wala tayo pagtuo sa atong Ginoo, nagsalig lang tas tong kaugalingon ba? Dili jud na mabuhat nato ang pinaka the best. Makaingon ta ba nga? Wala man gihatag sa Ginoo akong gipangandoy. No, so mao na nga unsa may imuhang gipangayo sa Ginoo nga wala gialaw, na siya purpose. Ug naa kay mga problema ayaw dagan sa tao, adto dagan sa Ginoo og sangpit niya. Kay og adto ka mo dagan sa tao, pareha ra na nato. So adto jud ta sangpit sa atong labang makagagahom. 100% sad siya nga motubag siya sa atong mga pagampo. Ikaduha, pamilya. Ato gyud gugmaon atong pamilya, then mo stand ta as a parents sa atong pamilya, no, kay grabe na kayo ka worst ang kalibutan karon. Dili na ta kasabot unsa angay natong buhaton. Pero maningkamot lang jud ta uban sa Ginoo, kay naara man gud sa Ginoo ang tanan. Sa may mga problema, mga pagsulay, padayon lang gyapon. What if kita nay mahukno, then ang ato sa mga anak dili sila kita nga nagkig-fight sa mga problema, then kung sila lang makita na to, ma-apply sa na nila once sila na sa ay pamilya. Mintras napatay kinabuhi sa kalibutan, gugmaon ginato ang matag-usa nato. Number 3, longing for success. Uban nan jud na nato sa pagpaningkamot, kay dili biya tanang time nga unsa imong gustong buhaton nga ma-successful dayon ka. Grabe pa kay kagiag kalisod. Kay dili ra man sad ikaw gustong ma-successful, din kani bayang naatas business, daghan sa kayong tao nga gusto sad sila mag-una nimo. Kaning successful dili ni palumbaay, paglahutay ni siya. So mao na nga padayon jud ta magpaningkamot, padayon ra gid siya nga para makuha na to ato ang goal nga ma-successful ta. Unsa may mga pagsulay, mga problema, ang success sad dili na nato makuha without God. Kinahanglan ato sad na iampo sa Ginoo nga, Lord, tabangi mi ani nga kani among pagabuhaton nga unta imo itugot nga ang among mga pangandoy para mahawas mi sa kalisod. Kanang imo habitang goal nga gusto ko ugma madato dayon ko. Gusto ko ugma makapalit dayon kog auto. Gusto ko ugma makatuko dayon kog balay. Dili na pwede siya nga inana isud sa imong mindset. Dapat magpaabot ra ka sa pabor sa Ginoo. Thank you for watching.